Alo na so yana na kula tindi yam so te yam keke inde sinya ni na ya kwa sisi vane lo de Hentashan radio so Tif Catholic Link ne ya ka do trata en showista na ngba wasna na sim kane manya Reverend Father David Melaba na sikene ne to ngwa ana so ne chi Kentite Mawan Manchian Jijingi. Amen. Gracia to wasi Yesu Kristo mando shima ondo. Mamlumom uchia jingi bilu avengben. Angbanev badon moshima ken Kristo. Nia ka dua wasi ushotrata hen shieruista. Ka dua shunu masijime chi masiyem kusu shayangi Pentecost jene. Ken aka orun asulun wan ken yangi nyanchi ga wan sekwase se badondon ba Kristo chi silune yo papera batesin do shuma man shima ilele hen angbane vasi man sume kukwa wan wasiyo kam tindi uchia jingi u Yesu tondo zwa avesi una vatini se mila shienu una vakondo shatena una kendi se choga ba una nase age kenchia jingi shae sechi ba rinkiana selu yu bazendin ken yuange man pasen nkane ma mimi ma madoshuma hina hure yu na chi shae kuyo chi yena jijiye ruwa ondo yo zegelo ho Yesu undu se amioi se tesen doshima tesen kasha kingi tsega pa kasha irin he anganev bave hembe ban jimela Yesu ka se gbagba yi una nase chia jingina ma una tese aka a he a mimi kanyi ilu aka a he a Yesu Kristu aso utesense Yesu nguna se diako imasijeme loho ben kwa doshima aso se je zwaga na ha anase zege loho usona yurasi lunken ben man tesen doshima he anganirasi kadivo oti shin oya gayote pa kana gbanongunku na ha kai lushie Quran nkane mahama kwa wano na chi zumbe shajijiro na wasiyo kenge masetyo ite shingo shinwangbia shin hama ochi kai lu urun manakadi do bishi na Yesu Kristo pa yangi sheva gboyo yila badondo na chi wave kwa shae shie una baundu ve kwa nkane na malu uma hena tove ma vegba ke mien isatanga yo alu esechi ese donde kian Yesu Kristo shamimi ma sha timbuzwa tsegayo sechi ese zwa amtira umo tsoron peje bahalu se yem zende shamimi gayo mimije ben mandoshma mamlumom chi ve banse o mache walu chia na ondo kwa doshma tesenyo biaola na nguken mulote peje ba anti unalu amban odoshma shin ben gayo ondo te pa una tondo geneve na kera na hingi fiese kana hama Yesu Kristo atondozo abesiye una tilise achia jingina uvaumbu ahure yo na chi egbenda o mimi veiza ma vezua uma utoronye doshima shunyo kayo ihanya
manulun ashin shima shikorun ayurasita sha uvan aben mamzeheme hene towu akura yu wasi ma jijiru na hene ondute wasi pa usohon Kristo ma ango shamimi kadzige yiwa je zuaga do shuma kuwa hembe tuga ve wasa mishe abem hena vese anu semba yu malun abem yo do shuma wasi una tanyondo una nase rugugu mo seru sansa se hinge mbaye mba ondo bahayonya shachu angane wase pa angane raf badon mo shuma ken Kristo alu ese so ayurasio hama kwa siko avishamichi sizuami shoneza dele pa alu ese zuagayo mayangije selu kensa yogachi alu twa mayiwere kwa mzoga akane kana semba mgbejume ma ikuswende pa ondo teso se je gazuaga kana anase ntira umo tsoro ma u dondo Kristo shamimi shachu semba srueli nkiana shamimi yo ka kenje seva dia diake umo tsoro bo se tese ndo shima kwe ngane wase ba se so ngane wase ba se hume yungove ba we se ka fere pa gadio wente wase Yesu Kristo ba de hume yungula kera anase shachu seselu madono wan shamimi ma se tesen do shimane se tesen ben hama shema hama jichi ben man do shima keneves komero keneves gayo ondo pa asa wan yuro vesiga paro ben man do shima ro keneves yo hama ko se so chi ya te unase shone kala kenese siru choruga desse sonen turum ho wanto bem unalumuyo akas iviere ma gracia na kenevesi shai serio na famimi short tesin shida ben mando shuma hembanchi jiyo he angana wase mbo bianave ba vere kwa monga shai vepa vezo am sanyu sha membru sirembreve man tesin vepa ave mba yamba ondone shachu ayange masityo sechi sezuam tsira umo tsoro suru kerenla ma sezu sansa kentato ondio se pinekane chi ondo tiro umo nermoya anase gracia tabi shaza zahmana werin tesene alo shachibu zotsega pa alo shamimi ma sezana kane ma pasin luhu doshmane uzadzanza unyoke no yasi uzadzanza unyoke mata wasi uzadzanza unyoke kaswasi chachiku be man doshma na hidone tomato kene toto wasi ma kene toto shima wasi chachu yochi veka doshma ondo tero manage mano tsoro ndelmoya a wasase sham kane na ma kasa kene vese ma vese shachu sechi sehinge yo balungungu mo werin sheda Yesu Kristo mimeje deshinku ma ava adoshima shunwe ka mimi manwe ka he asoye shajinge tesesena turumo ndelmoya a wase shai kane ma tsahimano vese kene somaisio amen. Wangba wasi fada mela basham kane na hele vesinya na lo se so ndia sukula tendina ko so hizatsega baro kwa na tendila na tesi yesi se so yi so ne sa dosha